bawa muso dede wawai ramai nama fefu ya ho palu kaita sui bagang irenua mas dede bahkan nali YouTube KB bahasa Nias situ bali ang irenua na basi malkade 20 asara bawa si Eva 2 ngahena 20 arua ba sinotefaan babuku kang irenua wasya tehal ia murid agama mula li sifufuna Sara Samuel fasa Filipitu ngawa Sara irugi si 20 atel tuhon ibasoda natabaso iya bangawa si Filizana imanenta romali lo balay ba melaromo behede drababilisiti adro Saulo amo daulu gizara elififu ba tumbali dedora ba ataku sibai ira ira ama ina batalifusan yung masih madali suhaya ita Yesus Kiriso hagano iray faluha ami ni fotay faata baba aurian malawa ia rasa cemas dumadumania baba ata uda me aho ita bawarugi na ya waleo meso dahataha da bala bamazui faata uda me itu tendo refida ade ba numalagay ba atibayda ira ama ina batali fusa faatau adasa sa sese faluha ita bawa auri ade si mane si faluha Saulo mahegi irono kizana eli me ina alua basubuta ba drama bilisiti hadia za tau ira magina tedao ya meti heme tituria soi sabel drama minisiti ado so herapo halima so tegoliato ono hela alito ba alawania baru urbania safiku fa abua ba ono kilo wa abua nasi burusania i ado sabatilesa irologi Zaraeli ando bamela romo da alwa kharafa atwalidun baata usibai dawo Israel bahiza ira amay na matalifusan yung masino banday so aya ita Yesus Kiriso fatau ando zifaluka dawo Israel balo ara ifarua ba yung wadadanya lumalani ya iya babanuyu bababanga be edodo Davido babatilisa ando irtalifusan yung masih faatau adasa banuti alay ni iya babimona letawa salay turo ita ni foti faatau andre balalama awinda iroma ya ita samati bahiza tenga sa faatau ado da uzamatur faawinda ande ya ita samati so sa zamatur ya ita ya iya famati bafanatanada kelobalangi da di fotoi wana bolota iya si mana gangir nuada baik oleh like comment subscribe atau bagi si kenda televisi ya Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.